ene taba e ya digenga yo right bona tsena se ba bolayana ngitho mara like akere ha ba batibela sekolong it's for safety ya ma teacher le ya bana ba bang ba se included in those things because something can happen uthola ngwana ha yoko gang mara we thola asa we that something in the school premises so ba avoid such things ho ngcono hore ba ba ntse sekolong or ba batla dikolong tse ding anka go ba sekolong utoba 13 years sa tsuba sa mali le ba khotsi and la ha so tsebe hantle yena ona na go ke ntse fascinating into things but if ever like banka ba motho a holela bo mahaeng maybe I'm too cold mahaeng mo tsela ba tlo mo jaja and wa bona ha ba o jaja ke mo batla mo change how high because of motho o le one jaja ke go tsela ke tsweng ba ke na be like a tshwering ya go tle ba tsho ba masinka ke na ibo ya no ba tsho ba ke na pause ya ba tsini and I want clothing brand go like it nthabona ne le sega 50 ka ma 50 queen and then wait mara so it's like that in so success and then I don't really keep pause because they can still get I keep on made video say 5 for the say ka ofela that's what I'm saying like maybe you want to 23 you want to 5 1 2 3 5 plus the baby mama no velo ka ona obviously and like most like maybe like the girlfriend so 5 maybe aweli baby maka of like awe hore yena like maybe na sa bapatelo hey o ya dikhoneng di ke tsa batho ba ba so ha ke tsebona yena o etsa taba e street ba ba tsisana hore ni mthanda ni 7 and the shame and the vele ko bona ba mthanda ba di 7 ko executing AI ko ya ditshedi na le ko teenage pregnant so yena all ba mo confirm ba lithu aga a secret zo ratana so hello everyone, this is your one and only girl Twinty Bay and we are on guys. So this is our first episode ever and I'm along with my co-host. She can just introduce herself. Oh, see, do your thing. Hello, Livitula Kamuhelo, yeah, diploma is Protesa. Okay, so how Libizala Ukamuhelo, diploma Protesa, like for the first viewers, let me say when a man was like officially casting, obviously that's hence our show illegal. Go venture more into the Tabasaka, not Cassia, per se, but let's say Soweto as a whole. So we are going to be covering that, guys. Since guys, and don't forget to like, share, and subscribe. So, come, we can introduce ourselves to my people. Yeah, guys. So Livitso ke Kamuhelo, and then get to Northwest. Ke fihle process out the 2016. Yeah, o ka tshore ke mocha proti. I ke tsiba o ka black. Mara 2016 is le nako e telelenyana. So mara na vele guys, if ever o qala go shebella episode o ya sentse ke tshilo ka re ke Twinty Bay ba ntse bang pitsa ka D. So vele nna ke huletse tsatsa vele nna ke tswa eng konti since ke le tsatsa like almost my whole life. So since ke hola ke di bona ntse tsa lankasi. So go ikopa I ke tsebe man. Mara life ya ntshong oh re se re lebetse our ghost yo re lebohile le wa linketsa so aski a ke wantsa ke bua hole ena se ke bua hole se ke vele ke itebale aski so le batla go botsa ka ntsho life ya Northwest le ya mo proti o prefer if nke fe ngong like ya bona mo nka dula teng forever like ke prefer life ya proti because like okay Northwest ha yo busy hakalo but then like that's why I say prefer and like come more fast and something at the fast yeah like in a high so like about 2016 was it because Nelly move or like no because my lady uspanakam and then ka kwa bele ke batho ba o family na ke ushanga ka be ke dula bo mo mahaeng yo life ya like ke phela go situation e fast yeah like ke phela bo fast 3 foot like ba bona ntse o jwalo so ha o huletse mo kasi ha o besetsa ka a o tse bo besa like mme ka o la complain vele ka taba tsa hore
ha o tsebe bo be sa o tsebe go ritela motoro especially ka Like- ka se gona le ngwana o tsamayang nje. so vela bona yi ka se vele ntse tsa mtla ka and so la ntse re bua ka kasi so and like ke batla re ke na ho loka taba ya sekolo ntse tse tsalang ko dikolong mostly our local schools so as let's about like I think last week Friday let me know I think Kiri last week Friday something happened to Almond Technical so do you know what happened because nane ke le siko but ke utlwile briefing yana kind of so I think maybe since all ngwana sekolo maybe We can Almond. Can I but like I could say what's it? I would say what's it. So I think ke taba tse tsa gang related. It's gang related. Balwana And hona o kapeile mo spetlele what is what. So go ngata so wena ntombo o nka re nka taba e tsalang dikolong tsa rona batho ba ba so ba tebelwa ka ba e tsang like ai ho tibela naka se ba tibela because ke batho ba maqiti sekolo ba change so and then no le teng ha sa qeta sekolo no tsela mosebetsi so nje re ba khutsetsa morao ene taba e ya digenga yo right bana tsena se ba bolayana wa ngtsola mara like akere ha ba tibela sekolong it's for safety ya ma teacher le ya bana ba bang ba sing included in those gang things because something can happen o thola go ngwana ha yo go gang mara we thola asa we etsetse something in the school premises so hore ba avoid such things ho ngcono hore ba ba ntse sekolong or ba batla dikolong tse ding tshwana mo sekolong se ntse ba to sinya aba ba ise mahae ha ona mahae like more life feeling slow like ke bana ka mo dintho di fast motho o vela abe exposed dintho tse ngata jalo ka bo like o so bona wana bo 13 years sa tsuba sa tsama le ba gotsi and is like ha so tsebe hantle yena ona na gore ke ntho tse fascinating ke ntho tse ntle but if ever like banka ba misa a holela bo mahaeng maybe anka o tlo ba slow nyana o tlo ba ntho cause le mahaeng maybe o tlo thola batho ba to mo jaja and wa bona ha ba o jaja ke mo batla mo change ho hai because of motho o le one jaja ke go fela ke tswelle wa bona and speaking of ntho gang I ke re ntlo taba ele ya Dlamini yo ho di guy ke mang Mahlinza Mahlinza ba 15 niggas 15 niggas like ke di gang tse fina ke tseba ka re tseba orange farm ke sana gore le Like- teng ne ke utlwela ne okay Mahlinza kena be like a touring the whole yeah good le batho ja ba Mahlinza kena Aibo. ba tshwa ba re kena pause Ya ba 15 and bana clothing brand ko like ntse bona ne le segas 15 niggas ma 50 queen and then so na 50 queen ke ma 50 queen ke ba jwang ke di ke girlfriend di girlfriend tsa teng haibo wait mara se wait dia itsala dintho re sa tsebe and then I don't really keep pause because hey ke msele get I keep when maybe the video say 5 from for the girlfriend tsa ka ofela ka se re ke msele like maybe ke bona girlfriend tsa 3 nna tsa 3 ke went to 5 1 2 3 5 plus the baby mama the baby plus the baby no vela o What's rata your rata dimfo obviously and like most like maybe I get the girlfriends o di 5 ne di le awe le di baby maka ofela di awe hore yena like na maybe na sa ba patele hore hey o ya di khoneng bi ketsa batho ba bang so ha iketse bona yena o etsa taba e be strict wa ba tsibisana hore ngithanda ne 7 and the shame and the vele and bona ba mothande ba le 7 go episoding e ya go ya ntse ya di una le go teenage pregnancy so girl all ba mo confront ba le 2 ara a C3 sizoratana so vele nje wa understand isa kankane shame so Mahlinza vele ne le party ya gang so ne ba ke ne mapantsula jaiva mfela ne ore baba ba stop so I get like ke feeling ka re lahlile concept ya mapantsula like also bona le pantsula like wa tshowa ha o sa ba free also bona mthahla ya ka navigate a tsamaya jwang so tshowa and then ke boka yona navigate e ya teng e le gore motho a tlo nkela sport sa teng a ka o bolaya for sport seo yo asema 600 and then like sure atsa ke snana bo ma 120 I ke last year ne ngwana o sweet wa le super all ba ba ko gashum ana ba ne ma ana nkela sport ke ma
China. Go China. So university involved ma. Emma guys China ke mang? A ke o China ke ona kwazitse abale ba mthola qwaqwa. A tsaya ke tseba ka jalo cousin ya ka ke China eno ke na ka go bogashima so se ke maketso ga ibo. Se le go pass ka sa family on. Nka ba le tronko. Aka ba ale tronko. Oh China ba le ba mothola ke China ba le. So wa bona go ntse tsa gang like ho tletse ene wa lwaniwa ene ba lwanela ntse tse dom o tsore maybe ho na le di girlfriend involved like ho lwanela ntse tse dom hantla ke di scheming ene ke nana go like lo thetsana re thetsana re di ba gotsi like ene ba wa bontsha mogotso ga itsa ntse go cause o feelang ka re itse ba o samletse go e wrong o feelang ka ha mo support na ebile ke feelang ka re tronko o mbele ba godise di death penalty because motho tla tronko ena gutla o tlo gutla le west because tronko sa itse ba go ke ntse jwang so ngona ntse ntho ba mo khathelo ya hae o fele ka yena le o mong ile se re le bangata bane ba mo tshwere last year ba mo tshwaretse ditaba tsa hae re lana go motho a gutla o tla gutla a change next o change 2 weeks ka ba 2 weeks ona santsa gutetse mo mosebetsing wa hae wa o terrorize batho. So wa bona hore like if ba tsaba o yentse ntho e wa bona if ba bana le evidence ba go ntho o yentse go fela ba o bolae kapa ha o bitile ba o khatsa hlo a ke re ya o hlola yo so and like le mo kasi ya gona ga bona vele di gang di teng ene pele ne di le ngata no like a di sa dominate sa o le pele ho na le kimi mo ma triple D ya go almond ma bonto di continue ne ke maybe bo 2018 ne ke grade 8 ma ba fela mo di triple D ke bona di boss maybe ke ona gang ya o tsala mo protea ka ba di say like I wanna let time di gang di tsala ne di le ngata a ke re wa pola ho na le episode ene re shoota ko Ringas Mkagiso na moshimane ne go tla kagiso ene le msangano too short ke ne le msangano ene le party ya msangano ene hape hona le ene hona le ma black G tsa no ke a gale hayi ngalo indlela ucela ama triple T ngithi ngomsangano le no dokubulele ne bona go tsene ma black G ne ana tsamaya le nkare ne le scheme say one le ma triple D ba splitter ha ba splitter a ke tswa check it you check it ba splitter se ba batla o kapana ene ba lwana vele ma triple D so black jet ke ntse gale ka bo ke ya no nna ke tsebile le time o santsana ke tsebo msangano le ma triple D like le time o santsana o lwana le dikini tseo phela di dikini tse ba tshwana mo tsatsa ile tswa top 3 ne ba zonwa na ba ke no zone 7 ene bona he hantsa re bua ka taba e ya hantsa re bua ka taba se go tla taba nya mahlinza ane ha go tla taba nya mahlinza ho wetsa itse o reng mkhotsi wa hae ke la shine ke shebeletse podcast ya ofingo wa wheelchair jo yo matsotsa ba ka mo fa yona ka o fela busi ka mo simba ro nama namen yo like anyway tina mshimane o abamgwaze ho bamgwaze atle adule wheelchair watsa ke kapati efe ya Pimville opela thamba hostel ke ma ke tsene ba hostel mhlaba wa 18 kapa ne le mhlaba kapa ke sa gola ke ma gona hostel bo Stova Pimville ene mhlaba mathuke ene semhlaba ke sa gola ne event ya teng ne ba hostel tse Pimville a hlabua mo o tla o like ne ba tsamaya kaofela obviously ke wa bona mjaivo so obviously ba khutsi ba ine se ba makile ene wa bona mjaivo na wa ka re hona le nako ya o lahla mo tlo tsamayang o le 1 so kanti la ha tsamaya e le 1 ba surround athelilo akwaza yo hle mam a ke re ke tla ba ke mahliza ba ke ne ba motshutse ene re bone di screenshot tsa di chat mo ba mbetsa gore a sky a rena ha sa le mo una lo magana how many years angazi una how many years mama 20 something mara ngibone ngathi vele 2002 ngoba mabaveza iposter
futhi kusasa bathi yini Wednesday or Thursday imemora candlelight hayi so ra hlaya mo lo support I give you happy ne mara for your own safety guys Ho tloloniwe at the end of the day. maybe no mara ka fihla ka bo 3 la tsamaela ne no mara ka fihla ka bo 3 la tsamaela la skill la tsa this cause if ever like la dula mona until bosibu safety yona ha yo guaranteed so if ever batla ke re details o tla ba le momos yo lo supporta hello o support chomia Okay, nami. ba itse me no support chomia I ke chomia ha nka ene le one over there mara lesson of today go ga I di gang vela di o right like waiting and talk something gore batho ba batse ba go dintho tse di etsang like ba bona how did the gang like who is o limale who is o hlokahale like and then talk go some at the end of the day ba qina ba sa ba target le di family ha ba sa nna taba le wena se ba target le family ba tswa ke gona o tlo bale ka ba o tshaba ba target motho wa yena ba metse into snacks wena o tlo phela le eng o tlo phela le guilt and how phela le guilt o tlo batla revenge So as Mahlinzaneli like Shoya scheme. No good autonomy between ba o tla le deputy like cause go fa ba ne la velo tshwara scheme. Go fela e tshwara ke a ke re ke mang mara go tle ba re ntse ke mang oh trouble o tse scheme sa bona ha no sna boss ka fela enele ntse ele ya like wa etsiwa se lo go fela maybe ke re ke Mahlinzane le namtse a hlaelang haholo so that's why batho bana bana na maybe ke boss mara hantle ka re like tsona like machita fela ha ona ile mpoza mara ba tseba ha o liwa re lela ho mang wa bona so maybe no tseba gore maybe Mahlinzane ke mo ballelang teng rest in peace Hlinzo and asenza no bona taba e ya gang Orange Farm last month umali like ke di gang a ke go ba se ke di gang tse tsona tse sa matama a ke tse tla ke mapandilo ke mabanda ba tsama ka ntho e ba bona e khathang jwang level basikile baskip ground in isilokusidlala amapantsula kusama pantsula banga understand ikhambani silokusidlala ibhola abavelela kanje baphethe lezo zinto sabaleke ground batabula pe ground vele Orange Farm isaba kabi mara khuluma bekazo ubuhlungu kanjani uthi like umntana kubo like akazi ukuthi umntana kubo maka se strateni obviously uyenzani ngoba obviously umntana ngeke uhambe na estrateni kusho ukuthi like maybe kayiphathi ama gang in Kakhumba sathi. endlini bangayazi labantu laba bafika bangena endlini bathatha into abayifuna baphula ama window like bagibeli indlu like mabangena bagibeli bonda bayangena bayenza into abayifunayo bafika baba threaten bathi nomntana kini sombulala ukuthi find out ukuthi the following day umntana kubo bamlanda estrateni sekapekile bebathi beka bamvuli like bangamboni ukumbona like and usisi wakhe uye kuye asaphila like ma abona ukuthi impilo ayisekho so insane ufaka phezulu mjede yo mara ma gangster lona wetsi naha ejile boya yana e oji ejile boya ke re ma gangster ne ana le bo njole like ona di bad boys you man that's a very pretty girls for bad boys yeah yo then I understand like why banyana uthi umshwana why bare stress ne yangisa Like uthole ule girl umuhle bojwale limshimana shapana why like udula and yo and abadula and also like you know but more ritre ho yena mara hona ochita I think of fair so yazi into engicabanga ukuthi why labo gele bayenza kanje ntwana ngokela bangathanda ukudina so bayazi ukuthi mabajolwa nomuntu onjalo nje ngeke badina bashela shelwe maybe for safety reasons mara like utholo kwa magata magwa mothaba like wathi ola ha angathi awuyi lapho bese waya lapho ha fihla molo uyo ya lapho ka wena uyo koropa ka wena funds and then utholo like bamthola a cheat like maybe boyfriend inali girlfriend le abaruse parts akhe ile batano too and batla hlala ba understand basebenzana ka bomna kwethu like
Mara ngibasele kunesinye menye sifuna sihle. Baba sithola deki yaqaphana. Asondeli yaqapha. And uyazi ukuthi like yabona if wangaya wathi uyomshela lentombazana le. Uzohamba etshela ubaby ukuthi yo uyamazi lo mfana lo. Uyangishela. Yazi abanye bayenzani? Baqoma. Alokazi ukuthi nje kuphela ukuthi uzokapiwa. Antela ukuthi ubone sobakulana sibakuthathela nefoni yakho, bakuthathela neqathu and brava bayazithatha basigcoke the following day. Like esibogeni uyaphilisa ubuhlokhozi le hase bahlokana bashobora ukuthaba ushela yeah and yo ubalibali usasekhona awuzali bathu bajalo ne habathu khawana lwena ife wena ife wonke naksa batla ke khawana lwena jo uhlokana le bona uthoza ife babona ife bakare naksa batla and haba sa batla o tla bana ba ba latella yo ba lo go ya dibeke bashimane yo batho ba post missing and le bazali ba go ga ba fitla se ba thotse ngwana ha ba ga le bua ngwana go bitsetse monneng like ba tlo ba go thotse ba ga ba tsa o thotse kae a etsa eng o na ba and like ne most ya bana ke ba dilang kwa ha ba sa ba dilo mo tsa like bana ba Piris one o mara o mo ba mo post early this year or last year late ba mo post ba ngwana o lahlele kae ngwana ba mthola strategy sa Piris ay phaya na bele kaofela hello asena le stress o bona ke batho ba gaile mntana se mbone etsa mos batsadi se batla batlo molata o siko o ikuta jang o latiwa ka vene ya maponisa hae ba le hae like nna ke batla go tseba dikarabo tsa ene leng like balala ngamathipho labantu ka like mara like yabona like inhliziyo like ne enye organ style kakhulu because like the minute uthanda umuntu angeke ubheke nama mistakes wakhe but the minute nahlukana yo wa realize uya find out about to find out uya realize about to realize uyabona so find out the manje so uyabona ukuthi indaba zesikasi ay so mara guys okay I get to batlametsa go kala episode mara a never ga ikwala re so bui ka yona taxi drivers yeah ninga ngilandi kids but eni yenzayo eba yetsang I wrong so like le ba if like kolong ya hao ho kana ba tshwai 3 fela ba tlo tjia o ba tshisa koloi ka wena but ke taxi owner ke taxi association la ga la le bontato wa rona shame because u sure la if le bana ba dumelwa ke ya koloi ya hao ba re allegedly ba ha sa batla bus ha ba sa batla train ha ba sa batla more than 3 passengers ka koloi nana ba di vian ba tsetsa jwang hlabana go sa ba ga like e re go jwetsa how so able grooving like uber convenience how you able grooving like because how na taxi ya matha if you are all night praying when o batla o re kereke maybe ikitswa ka bo 10 o e kera kereke tlametse o to come taxi guy because taxi guys 7:30 dia fela and I wanna uber le taxi ke bona msebetsi wa lona like really two important ka tsela ya teng because o tla thola gore ka uber although you rata go ntlo mara o isa go Jozi ya tura and ka taxi 25 rand so di lithu and mara le uber lena convenient ba bosiu ka bona anytime o khona o ithola and di taxi kana go bedisi and le uber you work it and you work it make sure o safe taxi ba tlo nsia mole kwa ka aba se go a fihle magutsumela au gutsumela yo di phanda ka yo so wa bona like into ba yetsa like clements ba tholetela ya o sebedisana because at the end of the day re phela country A1 and le motho o tlileng ka e-hailing na se batlo nkela di taxi driver mosebetsi mara ene le go lena o batla eng tsela ya o iphidisa gore le nna ke o gona o phela because if ever like e re ke wa kula ba rapsibo ha ona taxi e tlotlwang e pakole di taxi driver le kapa di taxi owner ha di batle taxi ya bona tse di tsamaya ka mogabo 9 after 9 se batla di taxi ba se batla di taxi nana ba kula ka bo 9 o tlo etsa jwang cause e tlo re taxi ya yo feta maponya ba etse ntse ba yentse but she's se hlose se kana and like ke ipotsa wa bona
o laitile mollo o ikutlwa jwang o lala kanjani mare ba go tshwantsetse pele buto like hona le ausi wa te o ana requestile lena o ba mthunze mara wa phela so a zang ka batla go shebella video ya teng cause na le metsi on nervous ne ba mo kwetse so cause ha ne ke shebile ne nka re ke nna ke feelang pain ya so a zang ka shebella video ya teng ke fetse ka e feta mara like ntse ba yetsang ha yo right na train phela train o na lo ka bo 12 ipalamela ka 500 ke le jozi o gotle ka o ye jozi ka 10 rand ka o fela dina le molemo wa dina le molemo wa tsona and obviously train e tsamaya ka dinako ke ntse batho ba sa ifune train allegedly ba shoga njalo o sala di-taxi into emele isebenze nje phela yi-taxi cause yakhumbula the other time bebayenzeni badubula ama-bus driver ayithiwe reyavana kusho ukuthi nje or maybe bayadla laphaya or maybe amaphoyisa aphethe amadoketi ngoba bayamnyamalisa hayi lena amaphoyisa ne abathole batho bawo like ntse re palama di-taxi tsa bona every day bona utla ke ne ke palama i-taxi ne akusawupla ne ke elfereng Sunday a ke elfereng a Friday a ke elfereng ha ke le ka taxi ha ne ke connecta ke palama taxi tla mo e yantleng ha ke fitla tleng ka palama taxi ya lefereng ha ke le ka taxi ya lefereng ya reng ka ya lefereng ha ntse ke renkile driver o are ba sile ba ya scala he what like abuya thong le ngwe a ibuang like are futhi like thina siya ba kibelisa noma ba shota ngamathurani like thosana di bua ka mo le ka taxi ka phone abuya le chomi ya nka re chomi ya ne ba tsamaya ka ofela cause ne ba di two a bua le chomi ya ka mo ka taxi like motho a ipuela magata fela a bua the ba bona ntse ba ntse ba ya strala mara if ba like hona tse hona le ngwana 50 o 17 years o gotile sekolong ba tshise taxi tsa ntla twa ka ofela and then ngwana batho na se involved into nasi involved tabeng e ya di-taxi driver eng tsa o thunyana eng ntata yona o tlhokaetse so ntata na mosetse taxi 15 or say 12 something like that so nna ke ipotsa ntho e one ha ba batla bona gore ba kgone go beya ntho borotho tafoleng ba batla batho ba bang ba itse jwang and for heaven's sake ha ona mesebetsi mo South Africa already unemployment rate in 33.something% now. Now at least teenage pregnancy it dropile. Yeah. Birth rate ya decline. Oh, okay, birth rate. So kusho ukuthi kuyajova. Like who right man population ke fokotse. Di clinic ba ga o sa kena motho mongwe lo mongwe. Eish. Kena ka 80. So like ntse tlo nyoloa ba eventually. Yeah. I mara never generation ya no. Generation cause like if ulo hlaba o sa tshwara ID ha o kena mos. Wa bona like batho ba tlo safarang ke batho ba senang the document and all that but if ever like that is why maybe ba repatriate that deadline ba ya according to states sa batho ba nang di king ba nang di ID and all that. Yeah. Maybe ba la states se jwalo. So, guys, thank you very much for watching our episode. I hope you enjoyed it because never venture our good and all that. And anything we said here, don't take it personally. It was just talks, guys. This Kalanka Kapilo man. Giving us podcast show. Under Kasikin, Kikasi Chronicles under Ringas podcast show. Thank you guys. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Bye.